Достар, бәріне сәлем. Бүгінгі бес сөйлем төрт тілде. Ал кеттік. I met new people. I met new people. Мен жаңа адамдармен таныстым. Я познакомилась с новыми людьми. Yeni insanlarla tanıştım. Today is a very joyful day. Today is a very joyful day. Бүгін өте қуанышты күн. Сегодня очень радостный день. Бүгін çok neşeli bir gün. There are no traffic jams in the city on weekends. There are no traffic jams in the city on weekends. Демалыс күндері қалада кептеліс болмайды. Выходные в городе нет пробок. Hafta sonları şehirde trafik yok. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? Hafta sonunda sen әдетте не істейсің? Что ты делаешь обычно в выходные? Hafta sonları genellikle ne yaparsın? I'm bringing gifts for children. I'm bringing gifts for children. Балаларға сыйлықтар апара жатырмын. Я везу подарки детям. Чудюкларам хедеялер götürüyorum. Итак, друзья, 5 предложений на сегодня. Бүгінгі 5 сөйлем дайын болды. Тілдерді жаттап жүрейік. Көріскенше, görüşürüz. See you later.